Welcome back to my YouTube channel. Pini nili nangli tumhan nanga pachini ji lake. Why wastage? Kupilo wastage ke? Sida me laso aprang nili nangli tumhan ang pachini gantung. What is the meaning of wastage? Wastage a meaning ke kupilo. Wastage means footprints. Footprints on the sand. Akeng bot tang. Ke success tang tum akeng bot. Ili tum tame laso akeng bot long. Ke success tang tum akeng bot long ili tum tame dun no pulote. Ili tum tame morning sige success unpo la so phando a meaning mangke la pen ke vestige a full form mangke V for vision, E for education, S for system, T for training, I for intelligence, G for goal and glamour, and E for earning pulo a full form mangke vestige a full form ke la pueno. Now next bangke why wastage? Ku people of wastage ke. Number 1 point bangke self independent. Self independent mane nang tum anut ka prek phan chua kha jok plot emina ekeng charge up un aphansi self independent pula anut ka prek phan chua kha jok plot aphan lo self independent ke. Nang tum laso a company mate laso platform pen self independent ame long ponpo. Next bangke dream turn into reality. Anutin ta me dreams do anutin ta me akembang do laso akembang laso dreams nang litum ahok pachumaning tung maing tung te ahok pachumaning tung mati de pote nang litum laso platform long pe nang litum dreams nang litum akembang ta me ahok chuman unpo lalu next bang ko pilo personal development laso platform long pen nang litum kathera kaphere hai ta me cepa prai uno nang litum personality tame cepa develop on uno la so platform long pen. Next bangke financial freedom. Financial freedom mane tangka freedom. Nang litum tangka kadore ke matha the phan. Nang litum kupima ke nam ji kupima ke claim ji ko nama ke dam ji ning hang ling pen tame tangka bang matha the pin aphan si financial freedom pulo. Nang litum financial freedom tame long pon ko la so platform pen. Next bangke zero investment. Nang litum la so platform long register ki kuri nai ke sekai sida me pinang ni lang tum ake joy pen tame register kuri long po la so platform ke ake joy pen si register kuri nang po nang litum lalu la se zero investment pulo sekai sida me pinang ni pansi zero investment. Next bang ke build a legacy mane suppose ilitum la so platform long pen claim bomb lo la so platform claim bomb pen ilitum isi ang deng isi akang tu yang dengan le dun lo upuna akang tu ang deng an le dun pen isi example en he nili claim nun bom la akang tu level an le dun lo nili kaprek nili kiso pen matsi nili bang chewoju lu upuna amat nili chewoju apitame laso akam laso nili ke claim tang nili ke claim kang ke pa bank pot nili family members tum tame claim long po nili pai nili po no nili bong tum tame claim long po mo la ni ilisu mar to mandame la so platform long claim long po ilitum ke claim kan ke pa bank potame la so fancy build a legacy po. Next bang ke fame and recognition ilitum han kumat mat tum sinai chini lo ilitum han chini ke don rap la pen ke jirpi la pen te bokte rai tum sinang chini cho non mat ke sidame nang ilitum la so platform long pen isiang deng akang tu ang dengan le dun lo pulote ilitum han chini bang lopo nahok adim nahok jagat le dam tame ilitum han nang pang thek bang lopo o lake amuk lo jo lake la pulo jo pu ilitum han chini bang lopo nang recognize bang lopo la se la so platform pe ilitum fame and recognition ame long pon. Next bang ke lifestyle of your choice ilitum kosona lifestyles gi dukan tungma la so lifestyle ilitum dulong po la so a platform pe la pen ke leading brand in India number 1 India long pen ke number 1 lo Vestige company ke la pen ke Pirthiang kang long pen ke 2017 an inkan ke 93 long se dola la pen 2018 an inkan 63 long sami 2019 an inkan mang ke top 30 Pirthiang kang long pen top 30 India company ta Vestige company chola wall Pirthiang kang long top 30 an ke lidun ke la pen ke India long pen ke number 1 company lo pini nili nang litum mana pachini ji alamang ke la puan han lo
lasi nang litum long si nili channel long akki milang pelote nili channel bang nang subscribe don igdano lalu pelote nang litum nili next video long bang koson si vestige long kami claim nang jima la pen ke kopi pia benefits kopi pia le se long jima la so apu thak nang litum thek ponong ikpo pinia video bang ke la pon si kang tono la se nang litum pini nili video long pen nang litum ison sonia hormu charlie iglong pelote nang li family members sumhandame Cetanik tha like share lapen comment sang papi dunik tha lapen ke bell icon nong tame na paklik don lalo polote nang litum nili video isi tame nang bis dunik elo lalo kardom amtin han tame